ki khubor ka batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Ka jingyo jongpi ya ga degree mentakasngi kelong kumapiyo eka Pansngait ko Phin Phong Junom ang ubab metode sekhar MLA ka motionrut constituency haga jingalang penkop buram ikisan punyongut kisamla puli kebela pendep ya ga degree na pok lengam Presbyterian College mau tengkut jangka batch araja arpau we ubab metodius lokin turu ya kisan punyongut kisamla puli ketika college bakin sngau tho ya kebela no senyang haga jing jongki nadu bedang kha hadu ka khlemat kat hadu bikin yo phong ya ka Pansngait jang graduation. Ya ketika jingalang penkop buram ya ketika samla puli leyo ban penlong akan do truk unai wing arajar pausau hapok pelau jaga lengam Presbyterian College mau tengkut nangkina campus baka deiru ke jingna ke graduation day ke belai jangka college ki belai dan lang ha ketika sengi ki kentop uba MA Shalam SDO ke motionrut civil subdivision kumusumbul kongsan Reverend A. Nongbri, President Governing Body, Reverend Dr. B.K. Shangpeliang, Secretary Governing Body, Reverend J. Nong Dekar, Reverend R.S. Dingdo, Reverend Dr. P.R. Marthong, Kinong Hikai, Kikmei Kpa, Bakiwei Belasha Khos Ngau Ba. Tentang lesson number 1 about minggu day dan kelak, what ang kelak barak, kedai dan kam dan embrace expertise, dan yang kedai kelak. Nimlapan kepilanti baman kasni selong kunjuk. Nimlapan kepilanti baman kasayo manu benai selong kunjuk. Hakik embri jongi dan bon kiti kelah dan bon kiti but ini kiti di dalam langru bar kiti kemen kiti subha. Pada pring ini barok ke kamram jongi kelong bangidai ban kepilanti ya kata dengan kelah. Mentase along graduate. Because they think of, so what? Today you graduate, happening di hajar mut you graduate, hagari India. Sampai kata? Ti kae kapan prepare ya fee ni kiway pat you graduate. Kasi prepare of fee, but kiway pat you graduate, hagari India, hagpartay borok kowe. Kasi kae bakile dapat tu betul betul. Buti-buti sampai kapal dari kuat bertrai hok trai stom kumbinong trai sokar ini benda sekitar yang kedong sebenarnya sama trai ini sekitar yang kedong mata masih tidak kata ke degree graduate haksi yang sih sebenarnya kampung ni kata kerap berdorkam haksi yang lejong berwat kita kerap berdorkam banyak sekwat bagi konsentrasi macam boleh baru tidak memperdalam ha tidak ketahan juga bisa besar bunting lagi hagi bunti senang dan uway dan ekaway kebagi konsentrasi tiwai dia bunti dan uway doktor uway engineer bagi nak senang Kim sami ki doktor engineer, dan way officer sami, dan kiway batay sarkar sami, dan kiway batay business ke khamba khamyat, kim sami nak to kasno. Pagka duty ke tongsi, kum graduate. Kadai kumno ke impact hapo kasno bathaw, hak imlang salang seperti dan. Kada impact tapi kam day ban day ki hajar mot ki brin. Nesi arot lainot samot khna. Bila air ini gay, bila abad i kunuksa, pagkata kade, kay, kamday tang kadi kwilanti jang kiway, hanay kadayru kaduty jang ki. Nasukman bernasuk sarang ban ong ban angle na poklaw na ini building ibarat kimi san huyungun ki graduation dan ita student kiba yuwa ita degree. Ai ka tingiro ya thi ki bala pa o kila tri sistem
berkilayo ya kini kekerdan. Kini kekerdan kebelum kumka Pansngait kaba Phin Phong si Junom haga jingin ke jongpi. Ring ai ke tingki bok ke yang ya pi berok la sidang teng ke tingki boleh nongkor ku ke ya pi ba pinang yo ya ke ting stan ke ting champang ba pinang yo ya ke ting slur ke masim ba pinang yo ikilan kilenti ba pinang la ba ki syapang. Balara lese dan tengok kiri di bawah tensu yang boleh nak kilo di kilo tidau, nak ayah kerja kipok keruang, nam tak kerja yang tengok kiri, berpinang sembah, berpinang sem di kilat kilati yang kerja yang tengok kiri boleh ulang berku kedua api. Pada kali yang ujungnya, kumba si Reverend kilat tempau nurut mana kerja sistem dengan college. Ngan sapersang kat bangal don kalat kerenti banjir dan mentalang hakinu kinu senjam ki jongki nam ta banginang kenti ya gane ka college ko jungi chak katan kiba kham sakri bati pin kirdan kiba kham sejrong balasi banang yo ban kham pen pit pendiang ya kane ka sindon kam jong gane college ka tingpet tingbiang le se kala banong nam ta kinoi kai ka tingpet ka tingbiang kalong ru nam ta jong ti student batinang kham sup Kaba Phinwan ya tak jingnang ke jengtem ani ya tak jingstan teng ti sama se thai basab ya ke kren kiru lomba teng thai basab ya ke kren jong kiru teman sama apa batong isi balar si page ya ke opposite side ke bang dan menta hangne saya ke side ke side ke sidon sama page ke dot mat ke jong ti sidang lung ha sidang lung pun kitu sentiu kelap kibrang mi sulut kibrang plung plung ha kita pai pada sini sedin kejongi sini ini kidur kemat kejongi kibala sangsti bat kibala sang suai hati kidur kemat kejongar sini fine line dan itu wrinkle sebagai orang but no why we point uang but fine line you ada kidur kemat kejongi jadi kini fine line tiba-tiba begini in fine line ki berada tidur kemat ki jengu silang mat ki jengu lagi ni kiri rombak ki pecahnya sedin kini kita wrinkles ki ba basic ba super ring teman no ini sampai kini kita fine line jong ke experience kembali kita top ono mana iba salam nak lepas ai kublenya ini ila penpau itu stan tadi so penat pelan ki jingkan ki ini ngai ke kiban kiban ada kecil perkat jong Phin. Pada kali yang mendengar waktu berpanding sekijuk pada nampak berongnya siapa. Hari kali siap kecong Phin. Pila ini pasti ke graduation. Berkiraan kini kita lagi mental si 11, 12 semester berkiraan ini ya kirang don first semester, second semester, third. Nampak kecong Phin ngaso bagi di bansim atau kali kapor ban perkan. Nak kali kasih berkiraan mental. Pihak ban kup ya kali Pansngait. Bapin perkan lalu ketika sistem joki lalu dinoi kai, ia kibriu kibra contribute ya life ke joki bagi orang mentang kumne. Nadu barang kai si berhadu berkali kalimat. Nadu begini barang kai si berhadu kalimat bagi pio ya kali kanam bagi pio ya kali keburam. Kali kasi kan sesak jika mau ya si silenter bagi ibu joki berkan sesak jika mau. Ya kan di college si berok way bangidon kata third graduation day berkini kita kepala cap berkuburam ada di sini. Andai kita kepala penong ya si berkinyo ya kan di sini. Ngaso berkim kat tu kan for la pilek si yang berkenal berhitung ya kita kiprio kepala contribute saka si ini ke Phin.